Anyway, bakulaba makhaya uyichazile ukuthi ungubani ubuyaphi sizokhuluma ngesithwalo. Nizwileke uchaza ukuthi uyathwala. So namhlanje ngifuna ukuthi ake echaze kahle ubuhle. Yes. Nobubi. Yes. Because yonke into nobuhle bayo dokotela. Yeah. Iphinde futhi ibe nobubi bayo. Yes. And esiphile esikhathini lapho abantu bengatshelwa ngobubi. So njengomuntu othwalisayo wena uthwele nawo. Yeah, mina ngithwele. Uthwele ngani? Uthwele lesi uthwele ngani? It's fine. Yeah. Okay. No. I just wanted to know because sometimes people they can come and sit here bekhuluma ngento abangayazi. Yes. So at least uyayichaza ukuthi cha wena uyithwalele nje. Yes. Ukhuluma ngento oyazi. Yeah, ngiyazi. Okay. Mkhulu. Yeah. South African Guardian, Yes. Spirits Magic versus Western African Spirits and Magic. Yes. Basically, I always heard ukuthi indawo nendawo inabanikazi bayo. Oh, unasoka. So indawo nendawo inabanikazi bayo. Yes. I believe inabanikazi bayo South Africa, Yes. Mozambique, Yes. Namibia, Ghana, Yes. Kenya, wherever you go. Yes. And niya lapho vele seniyofuna ulwazi imithi, basically imithi. Yes. Ithwalo nayifuna outside as well. Yes, siyayifuna outside. Uyazi ukuthi kusizaphi lokho? Yabo. Uma ungumuntu akufanele ubambe nhlangothi eyi1 noma wazi into eyi1. Yes, ufuna uye nakwabanye oprofessor. Isithwalo yinto enhle engingabekisa ngithi yinto enhle. Yeah, isithwalo into enhle. Isikhathi esiningi na ukhuluma ngesithwalo usuke ukhuluma ngemuntu lo sake waba desperate waze wefika la khona abona ukuthi la emhlabeni kufunza amendeka kube ufundzile une certificate kufanele ukuthi ngawuthola umsebenzi wangawuthola noma ke usekhaya vela bekangafunzi but imisebenzi vela akayithola impilo naseyihlanganeke abese udecide ukuthi ayothwala. Phela mase usithatheleke le ithwalo lesi whatever sithwalo ke akwenzakala ukuthi kube khona lapho sizokufuna khona igazi. Sithwalo mase kuniketa sithwalo kukhona lokuthiwa kuqiniso. Okay. Kufanele wena ukuthi mase wethwele ube ngaphezulu kwale mimoya lesikufake yona. Ufuna ukhona kuyicontroller because manguniketile nje chef ngithi seyakho lento. Kufuna wena ube engathini ukhona ukumanager ngingekho mina. Kungabi yinto ledzinga ukuthi sonke isikhathi mawutayikhulumisa noma utayicontroller idzinga edokotela. Ngoba nami itransfera ngiyisusa kimi bengiyicontroller ngiyiphethe ngihlala nayo. Sengiyayithatha nginiketa wena. So wena ufuna ukhona kuyicontroller ukhona kuphila nayo. Ukhona ukuthi mina ngiphila noma ngifile wena ungasurvive ngalento lengunike yona. So sike kungena kule part yakanikela ukuthi kufuna ukuthi ngikuqinise ngikwende ukhona ukuthi ube nemandla wena ke bobuda ukuthi ngeke nibese kuyadimanda ngeke idemand lento ngoba udawukhona wena kuyicontrollers no asiyilapho. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef, and I did tell you guys I've got new faces kwa Munchies and Thoughts. Ngiyaqala ukumbona udokotela. Sawubona baba. Oh yebo. Kunjani baba? Siyaphila kunjani? Siyaphila. Yes. You know what ne? Because I don't want to take a shine away from you. Okay. Ngizocela ukuthi uzazise kuma Munchies ukuthi wena ungubani, ubuyaphi, udume ngani, and please leave your number as well if you want, because you'll never know after the episode. Okay. Ukuthi kuzokwenzakalani. Because angizana ngama number abantu. Yeah. Ngoba abalaphi ikuningi. Yes. No, igama lami nguDr. Mnguni uMathambeziyoni lapha eDurban ePortshepstone la ngitholakala khona ngudokotela wesintu, udokotela othwalisayo, udokotela futhi abuye laphe ngezonke izinto kodwa udokotela othanda kakhulu ukuthwalisa nokusebenzisa kakhulu izinto ezihamba namathambo ugqile kakhulu nje into enzinhlanhla isikhathi esiningi. Inamba yakhe ithi 0606394357. Wow. Yes. Dokotela Mnguni. Yes, umgondo. Uyathwalisa. Anyway, bakulaba makhaya uyichazile ukuthi ungubani ubuyaphi sizokhuluma ngesithwalo. Nizwileke uchaza ukuthi uyathwalisa. So namhlanje ngifuna ukuthi ake echaze kahle ubuhle. Yes. Nobubi. Yes. Because yonke into nobuhle bayo dokotela. Yeah.
iphinde futhi ibe nobubi bayo. Yes. And siphila esikhathini lapho abantu bengatshelwa ngobubi kodwa batshela ngobuhle kuphela. Ngiyanazi phela nina bodokotela wami. So ngizocela ukuthi uma uchaze both. Yes. Then yes nginama questions dokotela Yeah. ngizowabuza kodwa nje awukuchaza kahle kahle ukuthi isithwalo siyini isithwalo kahle. Kuhlukene kangaki ukuthwala? Isithwalo yinto enhle engingabekisa ngithi yinto Thatha le enhle. ndayinamgosi. Yeah. Isithwalo into enhle. Isikhathi esiningi na ukhuluma ngesithwalo usuke ukhuluma ngemuntu lo sake waba desperate waze wefika la khona abona ukuthi la emhlabeni kufunza amendeka kube ufundzile une certificate kufanele ukuthi ngawuthola umsebenzi wangawuthola noma ke usekhaya vela bekangafunzi but imisebenzi vela akayithola impilo naseyihlanganeke abese udecide ukuthi ayothwala uthwala ke lokuthi ngithi into lenhle ngoba uthi ngente nema advantages nema disadvantages kuthwala ukuthi ngithi into lenhle ukuthi kona kuyi shortcut yempilo yemuntu ukuthi abe nempumelelo akufanani nekuthi uhlale angibekise bantu lo nangabe nje besifunza nawe esikolweni sifunza kanye uma wena ungaphuma uye e-university ohlala 7 years bese mina ngiyaphuma ngiyathwala masinyane mina vele wena ngikhanza wena ubuya sowucashwa ngimi ngoba wena soda ubuya usebenze emabhizinisini ami kanjani usilomunye kanjani sethwalo lokuthi ngathini si breakthrough naso sindlela ukuthi uye empumelelweni kalula. Then masizo encourage abantu ukuthi besebenze siyadlala kahle dokotela. Kukahle lokho ngoba ngeke sente into yinye kufanane emhlabeni ukuthi nalabo labasebenza kusiyabadzinga ngoba angeke uze uphumelele ngeke sente into lefana ngisho kanjani kodwa kufunza asingeke sithi ingane nazihambe ziyothwala ingane ziyakhuthaza ukuthi azihambe siye esikolweni zifunde zibe nako konke ama PhD ma masters babe right uyabona but ke siphinde sisho futhi ukuthi manje makwenzekile ngoba ukuthwala sekuyisinqumo sakho. Okay. Yes. Ukuthi ubona lempilo iphilayo ukuthi awusayifuni so ukhathele ukuhlupheka. So we have decided ukuthi no angihambe ngiyofuna lusito etinyangeni ngiyothwala. Na ufika letinyangeni ke naku sesingena ke esithwalweni. Utawukhanza lapha kunethwalo utibekiwe. Singatibeka kusuka la kutawufika mhlambe lapha kuwe lelitafula ligqwala. Letithwalo ke utawufike le dokotela atikhaze lokuthi lesithwalo lesi sihle ngani sibe ngani sihle ngani sibe ngani sihle ngani sibe ngani aza ufike egcinene buhle bako kwethwala ukuthi uphumelela masinyane but bubi bako ngulana ukhethe sithwalo lesibi ngoba kuyenteka ufike enyangeni ukhanze ukuthi lethithwalo tibekiwe ikakhulu nje naba lo ufike umntathi ufuna sithwalo sedlozi uthwala ngedlozi na uthwala ngedlozi so uthatha inhlanhla yasekhaya kini so umuka bonke bantu base family yakho bathawuhlupheka because wena so uthwele ngani ngalamadloda kubo lokusho ukuthi ube selfish ukuthi uticabangele wena wedwa kule situation lokiyo sithwalo sesibili ke mhlambe lo lesingasi discourage usibani basikhethe ngilala utawufika khona kwanza ukuthi ngiyakutshela ukuthi lesithwalo lesisidinga ukuthi kube khona ekhaya oshonako. Okay doctor. So lethwalo uyachaza ukuthi ngizothi mangifika la kudokotela wami ngifice izithwalo zigcwele itafula. Yes. Then mina ngizosikhethela. Uzozikhethela. So wena dokotela uya encourage uyangitshela uyangadvise kuqala uyangitshela ukuthi chef Mbatha lesi sithwalo lesi senze ukuthi nokuthi lesi senze ukuthi nokuthi lesi senze ukuthi nokuthi or ngivele ngifike mina ngithi ngifuna isithwalo songenza ngibe yimillion. Angeke ngivume ukuthi wena utikhethele nazo because lesimcoka ngaka ukuthi as much as ukuthwala kukhona kodwa kungabi khona lokufaka. So nangabe lesithwalo sakho sitawufana nekuthakatha nangithi sesitawufana nekuthi uyaloya ngoba nangabe nje sowuthatha inhlanhla tasekhaya disebenzele wena wedwa seku against labanye bantu siya discourage ke lokuthwala lokho.
futhi ke nangabe lokuthwala kwakho kutawufuna ukuthi kube khona lofako noma efamily community esontweni kumbe kuphi noma ke your friends ngoba la tinethwalo tiyehlukana lesinesithwalo kanje ukuthi kuba ifriend yami utakufa ngoba kukhona kuthwala ngemngane wakho. Siyesithi ke sinathatha leli thwalo leti lokhanja ukuthi la rituals akhona kungaba sekutheni uphuza ugologo iHennessy. Hayi uyothi ngeke usebenzisa amafutha omhlafutho. Awusawudla ufish. Awusawudla ipork. Usawuzolana nabantu besifazana. Thatha le ithwalo lezi ezizosetshenziswa uwena but kungabi khona okubi okwenzeka komunye umuntu. So khehla but okay fine ngiyakuzwa. So ithwalo zihlukene khona ithwalo ezizodinga ukuthi nje ngibe into ezihlale ephuza mina angithandi iwine ke dokotela. Yes. Kube ukuthi nje ngihlale ngisiphuzela iwine lami. Yes. Angisasithandi my Okay fine. Dokotela mase usithatheleke le ithwalo lesi whatever sithwalo ke. Akwenzakala ukuthi kube khona lapho sizokufuna khona igazi. Sithwalo mase kuniketa sithwalo kukhona lokuthiwa kuqiniso. Okay. Kufanele wena ukuthi mase wethwele ube ngaphezulu kwale mimoya lesikufake yona. Ufuna ukhona kuyicontroller because manguniketile nje chef ngithi seyakho lento. Ufuna wena ube engathini ukhona ukumanager ngingekho mina. Kungabi yinto ledzinga ukuthi sonke isikhathi mawutayikhulumisa noma utayicontroller idzinga edokotela. Ngoba nami itransfer ngiyisusa kimi bengiyicontroller ngiyiphethe ngihlala nayo. Sengiyayithatha nginiketa wena. So wena ufuna ukhona kuyicontroller, ukhona kuphila nayo. Ukhona ukuthi mina ngiphila noma ngifile, wena ungasurvive ngalento lengunike yona. So sike kungena kule part yakanikela ukuthi kufuna ukuthi ngikuqinise, ngikwende ukhona ukuthi ube nemandla. Wena ke bobuda ukuthi ngeke bese kuyadimanda, ngeke idemand lento ngoba utawukhona wena kuyicontrollers no, asiyilapho. Okay. Because une power. Lokusho ukuthi wena mangikuneketa sethwalo ufuna ngiqale ngikwakhe wena ube nemandla kunaso. Before unike sethwalo ngoba ngaze ngakunika sethwalo saba ngetulu kwakho sakucontrola kusho ukuthi uthwalele into letakuhlupha ulanze ama consequences ulanze ama problem wawo bisekhaya akusasiyo kwepurpose yekwethwala leyo. Manches, I hope niyamuzwa udokotela uchaza into ibaluleke kakhulu and I do believe that it can help other manches out there because siyakuthanda ukwenza izinto sithathe izinto singenalwazi. Before uzothatha lesithwalo kumele iqale uqiniswe wena. Yes. Right? I don't know mina sengithatha ithwalo ukuthi baniqinisile nawo abantu. But anyway, this is Manches and Thoughts. Yes, dokotela. Yeah. So kumqoka kakhulu ke lokuqiniswa njengoba sesingeneleke ngoba kukwenda ukuthi ukhona ukuthi nangabe lento seyikhuluma na ngoba wena one nguwe lowayilanza nguwe loboyifuna. So ufuna ube nemandla ukuthi lebhodlela ngoba lalifunwa yimina leli. Ngifuna lokho kungaphakathi. Ngingakhona ukuthi mangifisa libe empty ngalithulula libe empty. Mangifisa ukuthi ligcwale ngalieda. But nje ukhona kuyicontroller lento. Ungalanzi into lokuthathi na ufika nayo ku family noma community noma ufike kuphi bese sowugqilaza bonke abantu abangazange bayilanda lento. Abangazi nokuthi yini le ebahluphayo. Uyabona ngoba uthola ukuthi kusekunento kuthiwa community kunento elala nathi kunento efika ebusuku kunento esinokhelayo kunento ephokuthi ilambile kunento enjani it's because abantu balanda into abangeke bakhona kuyenza njani uyicontrol kwayena uyayisaba manje so ukhanja sangena la emasontweni nathi manje ufuna kunento efuna iqosho akasasho ukuthi yakhe lento it's because nesikhathi ayekule nyanga azange befike ekutheni lo muntu ufuna aqiniswe abe nemandla ekucontrola imimoya. Nangabe wako wayifunza iBhayibheli laba yathi kuthiwa Solomon wakha iThempeli ngebusuku bunye laphela. Solomon wahlakanipha wakhona kusebenzisa emadimoni ukuthi akhele iThempeli ebusuku bonke but nase kangasawafuni ekuseni wavuka wawaqosha. Kwase kusala Solomon sekunguye lomuhle ukuthi usebenze ebusuku bonke. You understand? Yisebenzise lento. Uyisebenzisele ukuthi benefita ngayo but ube nemandla ukuthi ungakhona kuyixosha mase ungasayifuni. Bengiza lapho ukuthi uma ukuthi ke lento lena ke ngiyilandile ke lapho ngiyilande khona and lento le yangenzela zonke lezi zinto ezinhle sengi-reach manje senginayo yonke into. Uma sengiyixosha kulomcebo wami kuzokwenzakalani? Uma wethwala kufana nekujoyina noma ke kufana nekushada yebo komshado bagcina ba divorce. Kufana nekujoyina inkonzo thide nayo kumbe le ebusathana ezimo ngoba le yaKristu baphinze bayiyekele abantu.
kumbeleka sathana ngoba bobantu banoma bawo bawela kiyo angufane kujoyina ekuthwaleni nawo awu decide nje namhla ukuthi uyaphuma uyahamba ngoba nawo uhamba sithwalo nawo uhamba indoda zothi yasilanza noma ngabe bangakuyenga bathi yakhe ama property atawu ama property tabantu inkinga kula ma property utawukhuma nje lipipe kuma kwenzekeni kokoja nje into leta udestroy abakhona sethwala uma sewungene kiso asivele sikwende nje kuma manchis lapha abukela ukuthi nawe ethwala awuphumi you decide ungenile ngoba waphuma esethwalweni konke lobukuthole ngesethwalo ayithiwe kuyinhlanhla nangabe kukwendekile kwalasta So it's a waste of time. Waste of time kwenza njani? Ukuthwala. Uma kuthi ngizohlala kulento lena ingenzela zonke lezinto ngisenye right ngazo mase ngasayifuni ithatha nezinto zayo. Phela ngeke ukuthi ungathi ukhishwa yini? No, angisafuni phela uchaza ukuthi kunama rituals inezinto eziningi ezenzakalayo especially kuleyo busho ukuthi mhlawumbe ifuna ukuthi ngiphuze. Mhlawumbe sekungafuna uphinze ubuyele kudokotela. Okay, angichazileyo. Yeah, ngafuna uphinze ubuyele kudokotela. Aphinze ayokuphakula lamandla. Kuthi nawo lamandla angasakusebenzi onebedwe la kuwe. We understand? Kuthi lethi into ingasakudistract, ingasakudestroy. Ngoba umlwane amandla la ngilolo wakhe lethu. Yabona. Ngiko ngithi mina kuya kufike kubhithane lapho ngoba abantu abaningi bathi nasingathi bantu bese badiyekela tethwalo, batawuhlupha ngoba shothi umuntu angathatha sithwalo ku 6 months abuye. Athi sengiyakhipha sengiyaphuma kule sengiright. No sithi nangabe sowufuna kuphuma buya ukukhulumisana nadokotela sikuthathe lento kuthi kungakubese kuyakudestroya nangabe bonethe imoto ichubeke tibe khona but ke ufuna bese ufunza kumanager ngoba ukhumbule ukuthi sethwalo senda impilo ibe lula sethwalo senda le mali ingene kakhulu kalula mase uthi manager ngemandla akho sekude sethwalo kungendeka lokunye bese kuthiwa lesethwalo sikuthethe kana sikakuthatha it's because uthi sebenzela ngengcondo yakho kanti labo bowungasebenzi ngemqondo labo kusatinda uthi khona bekusatinda uthi lula ema opportunities bekathi chamukele but ngase kufuna ube nema connection. Okay, now take me to the question. Isithwalo somndeni sokuthakatha. Mkhulu, I have been made aware that isithwalo somndeni sokuthakatha can pass to the next person from a grandfather to his own son without a son being away. So now uyakhuluma ngibuza ukuthi mangathi ukuthi angisafuna ukuba kulesithwalo lesi washo wasichaphela kwenzakala kanjani. Sengifuna ukwazi ukuthi mina is it possible vele because I read a lot. I research a lot. So I've one of my readings ukuthi ngingakhona ukuthi ngisithathe lesithwalo lesi ngisiphasele kumntwana or kumzukulu engazi yena. Is that possible or bengifunda into engekho? Uma ngabe ingazi lengane because I heard ukuthi it can happen physically or spiritual via dreams. Yes. So I just want to understand your thoughts on that one. Yeah, ngikubuka kwami ku possible. Okay. Because uma sesikhulumela kuthakatha ayikho into lengenzeke. So ku possible ukuthi ngakusebenzisa ukuthi usale netinto dama ungakho aware. Wow. Because angidzingi kamoya angidzingi ukukhuluma nawe physical sikhuluma spiritual. Wow. Bese ngiyakutshela ukuthi udawenda bani ngushiya naloko udakusebenzisa kanje spiritual. That's why you can find yourself maybe so ukuphupha sengifile mina noma ngisaphila ukuthi athi ngiphupha ngikhulunyiswa ngelenye into ethi mina sengidawuba kanje angayiceli kuwe le order but nasikhulumela ukuthi nema powers into ke leyo lengiclear ngayo ngoba into lenginato letho empilo nemuntu asicele kungena siyatingenela. I hope amamanchiz akuzwelo because you know when you are given something unaware icala phela lelo but akusilo licala ngoba you can't prove it. Ayeva nawo mamanchizi ukuthi nasikhulumela spiritual ngoba spiritual ngeke ayisinto ebonakalayo masikhuluma ngento kamoya into lengabonakali into lekucontroller ngaphandle kokuthi kucele ukuthi icela ukucontroller so ababe aware bantu ukuthi uyangenwa yini kufana nedloti lidloti lisuke licele kubani ukungena la kuwo I'll tell you more. Liyatingenela ngithi. Okay. So now Kehlalami uma seke sengitholileke ilento bengibuza ke then ngiyaphupha lezi zinto man and lezi zinto angizizwa kahle. Yes. Then sengiyahamba ngiyohlola then sengiyatshela ukuthi hayibo kunesithwalo
eshiwe nawe so and so. Yes. So mina isilandanga khe. Yes. Ngiyakwazi ukuthi ngisivale lento ngisuse, get rid of this nonsense. If it's nonsense, I'm not saying it's nonsense. Yes. It's just an example. No, ungakhona ukukuvala because it's a spiritual thing. Nasikhuluma ngandoda kamoya tiyalungiseka phindze futhi singakhona ukuchubekisa. Kungaya ngawo ukuthi ukubona lekhaya kini ukuthi ikakhulu nje asengikhuluma ngale semndeni. Okay. Kungaba wrong ukuthi ungabulala sithwalo semndeni because nasikhuluma ngemndeni asikhulumi ngawo wedwana. Kube kungaba right ukuthi ubabambele laba basekhaya kini bonke ngoba nasikhulumela sithwalo semndeni sikhuluma ukuthi wonke umuntu wakambatha uba rich. Uyabona uma ke wena so destroy lemkhulu wenu abenihlakaniphele wanilandzela sithwalo salakhaya lesitani sithanongo uyafika wena into isala nawe ishothi nyalo irelay induku ibanjwe uwe uhlala phansi awusagijima irelay yonikeza omunye umuntu. So ngiva ngazi ukuthi lokho mina kuba selfish. So this is just a question. Yeah. So njengomuntu othwalisayo wena uthwele nawe? Yeah, mina ngithwele. Uthule ngani? It's fine. Yeah. Okay. No. I just wanted to know because sometimes people they can come and sit here bekhuluma ngento abangayazi. Yes. So at least uyayichaza ukuthi cha wena uyithwalele nje. Yes. Ukhuluma ngento oyazi. Yeah, yes. Okay. Kehla, I don't know. I want to know now. But before that, there's this thing. Engifundile ngawo uyichaza mangiyibeka somewhere uthi isithwalo asifani nesiqabo, which is isiqabo, right? Isiqabo semali. Yes. Can you please explain that to my munches? Yeah. Nasikhuluma ke ngekuthwala sithwalo khona kuyakhulunyiswana kuba iagreement between a doctor and a client na udokotela nakhona futhi nala sigcabene kufika ngisekuchaza into efana nawo matende mana umehluko wesithwalo ukuthi sona sine rituals. Yes, bese kuthi isigcabo asinawo ama-rituals. Okay. Masikhuluma nje ukuthi wethwele kukhona imigomo lesikunika yona leyatiwa nguwe wedwana ukuthi udabo wenda kanje kuze lesithwalo sakho sibe successful. Mase sikhuluma ukuthi ugatshiwe ufakwe inhlanhla awukhulumi lutho awuqeli lutho inhlanhla iyadendakalela automatically siyeke thina lekhaya sekubide ukuthi luhlanga lwemali. Yes. Okay, but now, uma uthwala awugcatshwa. Uyagcatshwa but lokugcatshwa lokho kuhambelana nalama rituals ukuthi uyobuphuza le Hennessy njalo njengama Thursday utawuphuza iHennessy. Wa preach indaba ya Thursday ne Hennessy upreach sethwala. Kanti uma ugcatshiwe wagcatshelwa inhlanhla noma ungeze waphuza iHennessy noma ungaya esontweni noma ungaya kaShembe noma ungaya eZTC ayikho indawo noma awukho umgomo ophila nawo uyaqhubeka kube normal. But isithwalo sifuna ukuthi ulandele isithwalo kungenzeka sikunikeze indawo ukuthi awusayi la awuseweli la umfulo omkhulu na uwela so uwela kanje into enje uyidla kanje okuthile wenza kanje njalo ngenyaka uhlaba inkomo njalo uyabona seyimigomo leyo isithwalo sibusa abantu nje. No, isithwalo asikuthi sibusa abantu le enjoyment ayikho into engakhokhelwa everything you have to pay the price. Bantu understand ukuthi as much as imali siyifuna you have to pay what the price. Ayikho into emahala emhlabeni uNkulunkulu vele wakwenza nje akusithi thina tinyanga nathi siyafisa ukuthi kungabe nema consequences but lokhu kudaliwe ukuthi ayikho into letha kumuntu ingenawe ama consequences. Because nasesikoleni siyafunda but we have to study ekseni ufuna uyimisela uvuke lokwa mangabe nje isikolo sakho sikude mhlawumbe uvuke ngo3 uye khona yabo ukuthi uyasebenza ukuze uthole something good nangale isithwalweni we have to do the rituals in order for you ukuthi ube successful. I love Images and Thoughts because it will bring different people to come and talk about different things. So, as I always say, it's all about you, lapho ekhaya ubukela Images and Thoughts ukuthi kahle kahle what is it that you are taking? What is it that you are running with? As I always say, take what works for you, run with it. If it doesn't work for you, don't. Yeah. Because we don't want problems where they come back bethi Dr. Mkunda awusebenzi. Yes. Kahle kahle kusokwenze njani uma ama client wenu azothatha isebenzi yabarobha akungitshele lapho impilo yemuntu ayifani even nasesibhedlela lesesilungu uyaya esibhedlela but abaphili bonke abantu that's why kwagcina sekuwakho amamoshali ngale ngemuva
It's because ngeke umuntu bonke abantu baphile ngeke bese sikhuluma ngoba sesisemsakadweni sesithi bonke abantu batawuphila but ke la ebunyangeni ngoba khona usuku ungaguli ukuthi unga emotional we still continue siyazama ukubambisa ukuthi uze ufike egolini. I just wonder again ukuthi amadlozi ethu asuke kuphi masizohamba sokwenza lezithwalo kanti kubona abekho la ukuthi basisize ukuthi siphumelele. Njengoba sike sabekisa uthola ukuthi idlozi lenye lithethuliwe elinye idlozi lelinye idlozi nje la ngena ko kanti vena lesitataka into idlozi lakini but nje vele nalo kwababo wakho uyahlupheka mako wakho uyahlupheka mkhulu wakho uyahlupheka akunankoma akunambuzi vele akekho nomuntu wakwa drive imoto kini nemoto noma ngaqashwe emsebenzini waze nje wathi uya drive yogincika nemoto vele ayifuni inhlupheko nje lento eyalapha kwena emndenini. So leyo nto kuphela idinga thina ke sibese siyakuthwalisa uku-upgrade lesimo salapha ekhaya kini otherwise amanye amadlozi vele nje awabasebenzela abantu. That's why angigceka abantu angifuni kusasa bese kuthiwa ngigceka abantu kunabantu abathwasile kwakhishwa imali wahamba umuntu wabe yayihizile kwajengwa yonke lento wagatshiswa uyesabeka mawudibana naye ungafika ukuthi inkunzi yenyanga nathi ngayisebenzile because idlozi elikuyena alisebenzi uyafisa wenze yonke into atshelwe yona ngesidlozi ukuthi yenza lokhu but akumusebenzele. Uya-understand? Awusisho ukuthi siya discourage ukuthi abantu bayothwasa. No, as discourage izinto kumele ikhulunywe nje. Yes, lokuthi sikhulunyiswa ukuthi abantu ufuna bese ba understand ukuthi kufikwa njani la indlela yokuthwala ngoba abantu bathi uNkulunkulu kunedlozi wahe abantu babese bagijimela ukuthwala. Uthola ukuthi nalesondweni uyile wena wedwa icathula sinayo isoli. Uyabona? Imithandazo uyibamba right enkonzo ayikho ilovayo akukho ongakwenzi ma-fasting wena wamemezelayo everything right usalaphi kanti bathi ama-fasting wena wamemezelayo awulove enkonzweni. Yes dokotela. Yonke into i-church choir ukuthi obani bebangekho umfundisi uzwa ngawe ukuthi ubani bana umfundisi akasayimisele enkonzweni wazi wenza right but i-example yokuhlupheka in the church. Uyabona? Kwaze kwayihlaba nalokho. So angisho ukuthi nabo bantu ba wrong kuba le ngisho ngichaza nje ukuthi sifika njani la kulesigaba sokuthwala. No and remember mkhulu ukuthi ilento bengisho mawungizwile ukuthi ngihlala ngisho ngithi thatha lokho ukusebenzelayo ugijime nakho lokho ungakusebenzeli ukuyeke. Yes, nonke niyazi Manchester and Thoughts. It's 5 years now doing Manchester and Thoughts. Yeah. This is season 16. 16. And this show is watched all over. Yes. And I want to say thank you to my manches. I know I can count on you guys. And yeah. So, even no me guest it la. Yeah. Ungathathi konke. Yeah, but thatha lo okungasebenzela. Mara ukuthi ukufuna konke thatha asinankingi. Take. Okay, okay. Ngifuna ukwazi lana it's a question le ebuya kwi-manch ne. My manches they ask questions, sometimes I bring them here. Yeah. It depends. Yeah. You'll know if you become a regular like that. You will decide for that. Yeah. Uthi Ilona, does ukuthwala ask for me if I have blood shortage on my body, then a person othwele angiphe igazi lakhe, will that have an effect on my life because isithwala ukuthi sihlala egazini? Ngoku-understanda kwami ngeke uku-affect lo. Okay. Ngesizathu sokuthi la sikhuluma nge-spiritual asikhulumi nge-blood to blood transmission. Okay. Yeah, sasithele la nto lapha sikhuluma ngekuvumelana kwemimoya. Lona lothwele uvume spiritual lekhathi kuye kamoya kwendlulele engadini ngisho njalo but sisifaka egazini sona ngoba umphefumulo uhlala egazini but kahle kahle sinesikwe singaconnect negazi sisuke siconnecta nomphefumulo. Oh, so umuntu meyathwala egcatshwa. Yes. It's not ukuthi kusuke kuhlangana negazi. Yes kuzohlangana negazi but aconnect negazi. Yeah, thina mina nje okwami ukuthwalisa ngazi ukuthi angihlanganisi wena mina ngikufaka into la ngiyifaka egazini ukuthi ihlale egazini ukuthi uma ungathiwa ulimele kusho ukuthi kungaphuma phela uma ungathola ingozi yemoto ngoba shothi mangabe ube uphuma igazi eliningi ungathiwa ukuthwala kwakhe kuphume ngesikhathi athola accident
uyabona ukuthwala suke sikhuluma ngawe umbatha nangithiwa nje umchef Mbatha igama lakho uchef suke sikhuluma ngalo chef the inner one chef Mbatha suke singakhulumi ngegazi lika chef Mbatha but lento masiyifaka ngoba umzimba waka chef Mbatha unegazi siyifaka egazini lika chef Mbatha kodwa suke singafuni igazi la suke sifuna uchef Mbatha the original one lona okuthiwa ngelinye ilanga uyiswa phambi kwesihlalo sokuhlulela asikhulume ngalona obonakalayo owuchef Mbatha lo sinesuke sikhonektha nalo ongabonwa abantu ngamehlo enyama. I hope you are answered. I love that. Ukuthi siwe singafuni igazi ngoba siyafaka kulo but sifuna lo ongaphakathi. Wow, no, I needed the that. Inner man. I needed that, Kehla. Yes. Now I want to, before siya kwilento lena second part, there's this thing I want to ask. Yes. Kehla, you travel the world, right? Yes. I'm sure umsebenzi wakho lo wokuthwala nemithi. Yes. Yeah. Mkhulu. Yeah. South African Guardian, Yes. Spirit Magic versus Western African Spirit and Magic. Yes. Basically, I always heard ukuthi indawo nendawo inabanikazi bayo. Unasoke. So indawo nendawo inabanikazi bayo. Yes. I believe inabanikazi bayo South Africa, Yes. Mozambique, Yes. Namibia, Ghana, or Yes. Kenya, wherever you go. Yes. And niyalapho vele seniyofuna ulwazi imithi, basically imithi. Yes. Ithwalo niyayifuna outside as well. Yes, siyayifuna outside. Uyazi ukuthi kusiza phi lokho? Yabo. Uma ungumuntu akufanele ubambe mhlangothi eyi1 noma wazi into eyi1. Yes, ufuna uye nakwabanye oprofessor because mina nje I'm not too old angifika 100 years. Uyabona? Kunabantu lesebayenzile lento maybe for 48 years solo wethwalisa abantu. So lo muntu lo kimi ufika ngisithi ekutheni angifundzise ukuthi okay njoba eSouth Africa nethwalisa kanje thine la eNamibia sethwalisa kanje. Yes bese ke mina sengibuya la ngiyacombine ukuthi okay mangihlanganisa etase South Africa ngithifaka naletase eNamibia dikhipha sekuyasetshenzwa ke ngoba otherwise mangabe ngingasebenzisa kwala South Africa kuphela kungagcina kungasabasebenzi ngiyibone nemithi yasesibhedlela ikhona lethiwa ichamuka eAmerica. Hayi ukuthi suke kude ehlahle eSouth Africa lokuthi ichamuka eAmerica sekunabo professor baseAmerica la bayakhela thina South African. So umuzo yangale ke remember ukuthi la South Africa kunabanikazi niyazazi nina ninabodokotela nabanye bahlala la niyazi ukuthi indawo nendawo nabanikazi bayo. So ngifuna ukwazi ke ukuthi uma uzohamba eNamibia or Kenya ufike lapho uqala ukukhulume before uhamba la South Africa uyakhuluma nabanikazi balawo bathi ukuthi ngiyalapha manje and mawusufika lapha yana khona ufika ukukhuluma nabo okwenzakalana. I just want to understand that before I can ask the question. But before that let me just ask the question in that. It's based on when I was talking about the South African Guardian and others. So what I understand is there any different spiritual power that reside in Mozambique or Nigeria or Malawi that we can manifest here in our country? Akhona ema-spirit abantu awafani lokutholakala angithi ke that's why kunama kings nama presidents uyabona la kubusa khona lenye inkosi kunememoya yakhona lebusa ngale nkosi yakhona nala kuna president le live linememoya yakhona lebusa naleyo ndzawo. So lukuhamba kwethu ke wena usibuta ukuthi siyasho yini la ukuthi sisayale lelo sifika as ama visitors asifiki njengebantu labatolanza imimoya. So ku secretly ngoba nawe uyolanza into leyipower into leyatiwa ngimi as a traditional leader ngeke nje ukuthi nangifika eborder ngingena bese ngithi ngicela ningakhe noma ke ngiye eHome Affairs ngiyosho ukuthi ngilapha ngidawuhamba mhla ka9 ngifuna kuya eKenya ngiyawulanza ema boys abafana abafishane bathi angibuta ukuthi kuyini leyo ufuna ukuthi bese ngichazela umuntu lo ongayadi lento lotawubhala phasi athi boys wathi leligama lithi boys lisho umuntu wesilisa wena abantu besilisa ubayasaphi la banawo ama ID banawo amananja. So sekufuna ngichaze ukuthi labantu laba so ngiko lokubanga ukuthi asingeni deep ekutheni singakubika but siyakulanza for ukuthi sithathe emandla alamave njengoba ushilo ukuthi kunama spiritual lagadze lawo mafe siyawahlanganisa ke lama kuze ukuthi sitovana ngoba lapha semihlobo lehlukene. Yes. Kukhona umuntu waseGhana, kukhona umuntu waseNigeria, kukhona umuntu bahlala la South Africa labantu.
So uyafika lo muntu uyiclient yami mangithi ngimfaka le tamta seswatini nase South Africa diyaphikisa setifuna lusiko lakubo angilwadi ngelusiko lakubo sengibaba sengiyahlula kuthiwa lapho ufuna wente kanje kanti nangike ngale eGhana sengiyakhumbula ukuthi eGhana umuntu before aqale aphengulele ukukhiwa sihlahla iqembe leaves nisini uhlafu kuthiwe lapha akashayo ngalo sengiyakwenza ke le ritual yakho oyifika imithi yasebenza so kumqoka lokuhamba letindzawo ngoba ufunda nale mikhuba yale imizimba yalabantu ngakwehlukahlukana kwama countries ngoba kunamaZulu kunamaswazi kunamana Zimbabwe kunanani tonke lama cultures awafani so kufanele ukuthi ukufunze lokuthi lo lusiko lalomuntu lo lwenziwa kanje luhlobo loluthito lomuntu lwenziwa kanje so it's not ukuthi those countries maybe are powerful than where you from. Ayikho into enjalo because nabo bafuna ukuza ngapha. Yeah. Nabo abanye nasiyalethi nebona beza ngapha. But yabona into South Africa inzima kakhulu. Uyabona amaZulu aphethe amakhoza aphethe abale izizwe la ngaphakathi. Nabo bayakholela ukuthi ikhona into esiyiphethe ngathi ngala. Nathi ngapha sithi babona mangosuka la ndoda nguyise Kenya nawe ke nawuvala igama lethi Kenya uyasho ukuthi hayi sisithi yobulalana kanti nabo basuka ngale bethe ngala. No, it's just nje ukuthi sihlanganisa lemithi. I love that because kuke kwaba nomsindo omkhulu futhi khona la kule channel yeManchis and Thoughts. Be ready. Oh, be ready. Okay. Kuke kwaba nomsindo omkhulu ukuthi nisuka la nisuke niyothwala lapha uyolanda izinto. Yes. So ngiyajabula mawuchaza ukuthi cha nabangane nawo baya futhi nje ufuna uunderstand noma ungaya kuphi namanje ama transport kuma flights noma kuphi uthola ukuthi usuku lo mnye usuka le Kenya nje ute la ute kumnguni. Uyabona make fika la ngifuna mathamba ezweni mnguni la kuthiwa usePort Shepstone ngikuphi eDurban uhamba uyabuza uyabona yonke le bambe uzowehla eKingshaw kwenze into uyabona so uze kumina ngenkolelo ukuthi uye enkunzini nami ngisuka la ngiyekubhuza bullet lo le ngithi nami ngenkunzini nami isecret yami ngithi angeke ngitshele ngisho nawe ukuthi ngiyahamba ngijethi ngenkunzini so na inkunzi sikhona yonke indawo but imqondo womuntu ukuthi kukhona lokungcono kukhona lokunjani otherwise siyafana sinikeza ama powers afanayo izandla ziyagezana yes hayi siyayivala ke le ivala dokotela before ngiyivala anything ufuna ukisho kuma Manchis Manchis nakhona imibuzo abafuna ukuyibuza bangayibuza abantu nokuthi ngiyatholakala lapha eDurban eMthwalume ku 0606 394357 uma khona ofuna ukubuza mhlambe sesiphumile e-studio sibonga kakhulu nabafuna nje ukuthwala abantu abeze bayangazi ke mina vele ngiyidoda nje ebonakale ihleli nemkhofi yayo vele mina ngiyona inyanga nje yamakhambi kakhulu ngenyanga yamathambo yokusila izinto as powerful senhlanhla nesophila hayibo dokotela mina ngifuna ukubona umkhofu one of the good day ngiyake ngikuthathe sifike khona ukuyibona imkhofu ngisa namakhamera wabo ukuyofika omunye namakhamera lapha kodwa nje mhlawumbe wena bayokuvumela ukuyofika but bakhuluma naye but wangababona bangavumi ukuthi abashoot but maybe wena ngoba wena ngiyakwethemba hayi kuyobe kuqinisile futhi hayi kuyofuna ngiqale ngigqame ngikuqinise phela ukuze thank you dokotela it's fine dokotela we are moving now kwezocansi lapho kuyasetshenzwa siya kwezocansi manje dokotela akunankinga dokotela ngengizwe lana ukuthi amanye amadoda athi induku ayivuki or induku iyavuka kodwa isheshiwe or induku iyaya mara isheshifike lapho kumele ifike khona so what I want to know dokotela kungabe leyo inkinga yezinto zesintu or inkinga yezinto zesilungu ovele udala unjani kuyahlukana dokotela umuntu labanye abantu uthola ukuthi umzimba wakhe akakaloywa akusiki ukuthi lidemon uthola ukuthi nababo wakhe naye wamzala ngenhlanhla le family nje ile kule lekhaya lomndeni kusukela kumkhulu wakhe letinduku takhona tinenkinga uyabona kuyendeka lokho uthola ukuthi kulifuto nje lelikhala lakhona liyakhathala nje sesi experiences ikubonile ukuthi uyambuta nabafowethu abanawo abafazi nabanjelwa abafazi ngayo lenkinga nobaba naye wahamba uma kwakunale nkinga nomkhulu naye kuthiwa uhamba ugogo kwakunale nkinga nabantu bani so uyathola lento i-chain ispirit esithile esiphila kubona ufuzo
Uyabona? Ngaphandle kwalokuthi umuntu bese ke lokho ke kona kufuna ukuthi na ukulapha ngilolo kubike lesithi ke sithini ngosingakubuyisa esintwini lokho. Ngila sihlola khona konakalaphi. Ngoba utawuthola ukuthi mkhulu wabo walala umfati webantu ehlathini noma badibana kuphi emahlangeni wala bamqupha lo mkhulu wasutala laba ngalento kwatalwa labo babo walaba baloyiwe kuloyo lelipipi lalo ngaloswalana lo mfati walaba walomuntu. So laba sebaphila under lesicalekiso lesafakwa kulo babe lo mkhulu waleli khaya. We understand. Le noma ungabisa liphilisi noma ungabisa imbiza noma ungabisa ini akubasebentele ngoba kusipiritual kungumoya. Kwabona lento leya kuyashwapana kuyakhwesha kiyo. Kwakuloyo lo wabekashaywa but wantala nani ngaleyo nhlanhla wagcina nani niwela kulesicalekiso lesi. It's a case yasekhaya. So ngibona uneyimbiza awuchaza ibambi forms okay sengifuna ukucedza le yetimbidi yeah but ngifuna ukuchazela ukuthi lapha imbiza isebenza ngilasuke sihlole khona bese sesisebenzisa emakhuba lo thiste ku breaker lenkinga uthola ukuthi laba sebasele sebatawuvukelwa babe kahle sibulele lenkinga asikasebenzisa imbiza lapho sikubulele nje lenkinga lekhathalisa labantu ku sex. Sekuyabuya lapho sekuba nekuthi waba ne drop wangayelaphi. Yeah, that's why drop. I know it. Yes. Waba nesifo sasecasini wangaselaphi lesifo. Siphola ukubuya siphele silimade imithambo ngekhathi. Uthola ukuthi induku seyiyafa. Nemasenze saba sekunento le like cancer ngalesilungu sekungathi kungumdlavuza lekhathi. So yefika la kithi vele le nduku seyithi ayisaqina kahle. Sesiyabuya sikwakhela imbita. Lokuthiwa inqaba yamadoda lekimi. Le mbita le yekuvusa iphindze iqinise induku. Ibese iyaklina lekhathi ibulala lamagciwane labangwa ngile drop. Le yenda ukuthi namuhla izikhathale le nduku. Yabo lo muntu ukuthi akana amafutha emtimbeni. Sikhuluma ngemuntu lo light mina nomzimba. Lo kahle nje lo nomtimba lo kahle but le nduku ayisebenza. But washaywa sifo lasiyekela. Bantu abanenge abafuna ukutelaphisa no double drop. Uyesaba kusho ukuthi ugula la ngaphambili. Uvele nje ahambe nabo wahlala nathi emaphilisi ahlathi iJehova yena ahlacela umJehova wasala kumngani wakhe agcine lento ingakapheli kumbulale lo muntu lo. Ngila kusebenza incaba yamadoda khona. Sesibuya lana ekutheni say age ukhula iminyaka ezihamba ipipi ngeke liqhubeke lime kanzi leminyaka seyihambile labantu labo sesikhuluma ngamuntu kusukela ku 41 years kuya ku 65 hawu mina ngina 40 phela yasho ukuthi ke kanjani ukuthi sekuzo we understand so lapho lo mtimba sengiwo lo khathele ikakhulu ngabe lo muntu loyo aka exercise ikakhulu ngabe lo muntu loyo akadli kudla lokwenta ukuthi kukhulisa imizwa njengabo maqanza bokotapeya bobani nangabe lo tinto letakati nayo njalo nje uvukela adle iparish lakhe uyidlela nje ukudla okunormal okutholakala etafuleni udla khona so lo mzimba loyo ke ngila khona uthola ukuthi ngilabo lababa nenkinga kakhulu ke labo ulothola ukuthi nalenduku seyishwaphene seyishobele phakathi. Lo muntu une-AIDS okhulile iphindze nalenduku seyente njani seyishobele phakathi. Ngila khona noma ngabe uvakele shayelo ngiphathini akasakhona ukukhumula ngaphambili in front of a girlfriend yakhe ngoba uyazi ukuthi izoqala nje ibe discouraged. Noma basengangena embhedeni izoqala nje ukubona ukuthi ayikho into engizele la ngesikhathi akhumula nje. Yabona. So kubuya imbiza ke lapho kuthiwa ke inqaba yamadoda part 2 leyo we iphinde iyayiqinisa yenza ukuthi uphuthe ukuchama bese futhi iyayikhulisa kunendlela kunema tissues ngoba bayathi bantu ukuthi le umtimba womuntu unema tissues lena iyabhinda lama tissues ukuthi kuphume lokhu lakhathi kuyeke lokushwabana. Dokotela la kwamanje izinto sesiqeda icontent
Kusekning. But yeah, that's it. Good. Okay, now my is, as you all know, that I am an author of this beautiful book called On My Own. I Have Found Sunshine. I want to say thank you so much to each and every one of you who already purchased this book. Your reviews are really amazing, and I really appreciate you guys. Please do join us on the 16th of August. Conversation with an author, me of course. I will be talking to you guys. I will be answering questions based on this book. And of course, I might do an episode with some of the guests that will be there. Tickets is only 450 and it will take place in Midrand. So buy your tickets because the space is very limited. And I can't wait to see you guys. Dokotela, your word of wisdom to the manches. Manje decide ukuthi nyalo aphuma nani lokuhle la ekhaya kudokotela futhi ke singasho ukuthi siwathanzile nathi kuba khona asibukele kahle akhombene kusmile akhombane kusijabulela. Siyabonga. On that note, Dokotela, I will see you when the episode is out. Tuesdays, I normally have a live at TikTok. Yes. So, but I will definitely gonna send you all the details when the episode is coming out. Okay. And 7 o'clock, let's meet on TikTok Tuesdays. So that's where we can go more and more because, you know, when we are shooting, we can't go as far as we want. And that's where the manches, they will ask you questions and you will educate as well. And they can follow you if you are on social media because we've got Facebook with 85,000 followers, yes. And TikTok, I think we are 300,000 plus. Yes. And YouTube, we are going to 42,000 now. And Yes. yeah. So on that note, it's a wrap. And goodbye, darling!